Hallo leerders, welkom terug by ons Afrikaanse les. Ek hoop julle is reg vir vandag se sigwoorde. Onthou, luister mooi, praat mooi en probeer jou beste. Welcome back to our Afrikaans lesson. I hope you are ready for today's sight words. Remember, listen carefully, speak nicely and try your best. Kom ons begin. Eat, weg, away, neem, take, hul, there, grond, ground, graag, gladly, brief, letter, breek, break, eerste, first, stil, quiet. Nou is dit jou beurt. Ek gaan nou die sigwoorde wys, maar hierdie keer gaan ek stil bly. Jy moet die woorde self lees. Now it's your turn. I am going to show the sight words, but this time I will stay quiet. You must read the words by yourself. Hoe vinnig kan jy die sigwoorde sê? How fast can you say the sight words? Baie mooi. Onthou om elke dag jou sigwoorde te oefen. Hoe meer jy oefen, hoe vinniger gaan jy lees. Sien jou volgende keer. Totsiens. Very good. Remember to practice your sight words every day. The more you practice, the faster you will read. See you next time. Goodbye.